Basarong parpi ke sopea je apen sikewana. Ingdeng trokebra ke thom Karbi Students Association mete Karbi lo charlia song amehang ke thek arni katalon. West Karbi Anglong Labor Union natumpen aro kiseng amekang ni. Nele birta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwar kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta nonang tonpen arjikta Basarong parpi ke sopea je apen sikewana. Pon bom lo non. Tuan kecil jenis tu mimi lemak mingduk mimi. Lang tepik. Oh la biar. Apa ada kemah wala pana kisu biar ne. Dua dolong cek dolong tebos kami lang kita pernah jong so dolong cek dolong dalang pon dalo. Kepar pan benangan. Biar sunai. Lakhaing koi rapon nilip MEC constituency ke parlo koilamati ahabar pen kahelo kilometer craner cap inglong upper day room lokhiram rong phar arong adung rong asara hema sormate abasa pike sodet se ke langdam ji aphan se kachilang ahemate hospital ke pon Nilip constituency ke Karbi Anglong district constituency 3 pen ke papi dunai ahawarlo hapi pu arni pen inglong arlo ke do kiduk ke lak hemi jangre radatum sega chilang ahem kave mobile network tower kave towar mesen kave delong kave asona kisung pen pini arni anta kisung ke pho ame krikili krengun ela Nilip constituency along inglong ahabar ke do arada tuma phaisi ke ongna ronga sara chormate abasa pike so hearing tangraga joini dowai tapacho bomlo sita kemeyang thega vedada joini tong se kotten rong is idon raba tumche rap chetorinsi hempen peje apen anta se kelang damje aphan ponang koklo Laso hut degrumalang roy alang ke theke dolong ka penta penang ansung thulo lapusona kisung Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram rong hanga phanta keso de seka chelang ji aphan keso de long kitiranga chor basa pirong pharpi aphan seka chelang ji aphan tangka ke rap chu hangpon Bank account number lake 38150526074 pu bindorong phar amendment IFSC code lake SBIN 0009405 along kerap dunjia phan keso det basarong pharpia so polapen hemisiatum chuning ripon Karbi Anglong choki holapen Anilson rong phar report Biswanath Karbi live tangde pini adun thwabirta non puthorang tonpen langitha Ingdeng trokebra ke thom Karbi Students Association mete Karbi lo charlia song amehang ke thek arni katalon Nijang Karbi Anglong dongka mukam rong supi arlo ke do ingdeng trokebra ke thom KSA Karbi lo charlia song inglong pho hamren regional committee asai hemalong aningkan wanga son thak thaksi pining le thota KSA Karbi lo charlia song inglong pho hamren regional committee tumta Karbi Anglong angkang pialong pacheton dun pen KSA amehang ke thek arni pacheton dun si pining le thota aliralon pen kata London along chetong dun hamren regional committee mei phu babul tokbi kongchon bang prosonto ingti dun mei phu kiridhon phangcho West Karbi Anglong district in charge probin dimung jengkha KSA abarim birton ronghang Rustom Kathar Anthony T sotum chetong dun pen mei ingsam jen pen pachunpon Karbi lo charlia song ingdeng fokebra kit kom amehang kit hek katalom arni pasi langdam lu pukan te isia song amehang kit hek pati inut amon amehang kit hek lu pute ningarong ka chipi ningarni bons ta me non itum Karbi Anglong khai su tu mate itum Karbi atum kisum hektik la song sin itum hek long ajada him penon itum ke pa phidun ilitum ejakong kavedun la son itum hek long yori si pin itum labang su ingdeng fokebra kit kom Karbi lo charlia song amehang kit hek arni sita itum
isi ning ki pung isi ning ki oi ason ben sini tu paman paman kong adi bangke idum theklong lo pinyar nia ansitame jitu article 244A akimang sitame pinyar antame kichun jiang teknil tum che thek bolong lelang nang che song bom wang bom lo sitame sarkar pen asitina sarkar le sitame lamchak ason nang paman dia dan si pinyar sian hala so lamchak bangke plan protect da ason thak si tum Karbi anglong autonomous council long sitame langdam sinang geng sang so tum khan right ki pinang ki ong non survey and lo nil tum long le pata sitame dak non tribal tum na ki long tu na phai du pik lo trading license sitame na ki long tu na phai du pik lo license pen sitame nil tum isi ning ki du ko song sil tum thegam long la pen ki nil tum che song bom lo la bang so puthak apen la bang so ka che song long Karbi lo autonomous council itum akhai dr turam rong answer sitame ardi nang piduni pu la pen bang ke la bang so through media platform ni isi ning duk che paklai tum Karbi lo charlie song hamren sing committee ai hin pen jitu non head jong em ka che bag long first of all we would like to congratulate to this media platform itum la Karbi tum an jat matela itum non tribals tuman labang su em ke pek ang hoi long em ke pek kon thega pon itum ka ching kon da to tin ram sa kan stani suri ya kiro kilo la pen alang itum stami dadak Karbi khaya ki sung ami thang constituency long ki sung me Karbi long ki sung an ke pa kon thegi bu sing itum lan ani che ki pami stami ladak isi ning duk me la pen ning kang me lambang la pulo elitum ladak tribals atum mate Karbi atum especially best Karbi long pen sitami ticket ke hang dun ko alo ne kabor ipen cheng lok ticket long lok pen ladak election ke hai ning e phan alang tum ko alo ne kabor ipen dak arat atum ning che theklong pen alang phan ticket ni election pa hai dun son thak si dak west Karbi long pen mate all Karbi 26 constituency pen MEC tum an hai pon la taminon em ke pek long bang ni tum isi mang hu me je nominated em nilitum ke the mane nili first time lang lason history Karbi long history long ke thek long je nominated em bo ke langdam bolo tang ke itum ladak Karbi tum sitame em ke long du ning arai du pik lang el tum dak west Karbi long mane chin thong son tak ke pa phi hu badim lang la pen ke isi hamren along sitame isi headquarter hala dak so cheng constituency long candidate ke la ke proper hamren ambang pulo Karbi Anglong Dongkamukam Pen Promesh Terang Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha West Karbi Anglong Labor Union na tumpen aro kiseng amekangni. West Karbi Anglong Labor Union na tumpen pregjam adim aro kiseng ponason taksi pini dongkamukam arong supi arlo along ta ke ong dong Karbi arada tumta choklem chodam mate kachong dada sai kam amodo ansitame eme thanga khai si chepari deng nang popuma thasi West Karbi Anglong Labor Union aro kiseng ame padoponlo penang an ari so ijang ke claim thega tumdo olo apotsi non ke wangjilang arni ke methang along ri methang si chepari deng popusi lam thejai pon dongkamukam arong supi along ta Labor Union aro kiseng pon ame along West Karbi Anglong Labor Union ame Biswanath kram sachetong dun pen koson si ke claim ke dam ke mesenji aphan pura itum Karbi arat tumta ke paprang dun thekji mala pen penang an ong dunga sai kam amo sitame ang tan pen ke wanga tuma phan sai do an sitame pipera methang hi jan ke claim et pen kaching thodun thekji aphan chingwai cheng sai pon Lasome long arpu kimita chebak ponlo biren ingleng meipu humsing rong phardun meipu hinchong rong hang konchun bang lahu kramsa rapchun bang atumsi pini bang so me kangni along ingsam jin mesen pen arpu chebak ponlo Labor Union Kesengpon ni President biren ingleng apen Vice President humsing rong phar Secretary Hingchong Ronghang Financer Biram Ingleng Lapel Finance Sarsing Rongpi Nasili tumda bini sengpon ini Tante labang so bini na tum labang so mai ke seng cheng long kopia pu tax na tum sai ke deng poning lo man nang tum ching wai pon kaching bai pon nil tungi lalo ladar West Karbi Anglong dak dongkamukam ano Labor Union mane hidung ahemle nang tim gang sane ladap secara secara mesti dulu asik hidung ahemle do pus kimi pusane hiltum Karbi tum si kimi pusi
separai pang labang so mai no ah tan te labang so nang itum labang so amai long pini lam chot man ma ga cheperai pon tan te kapre nang tum ching wai pon du ilang ma dulang sui tha dulang mane la west kar benglong ane apu abang pute khete le hai same la da west kar benglong an ke along tin same litu so abang ke seng pon thai pu si matha pon tang te nang litum la dongkamukam labor union na hin pen mane kaprek ang tana long ang tana munit ma kona su tum pine hem ki mate pine asai ki klem ki long lo pine tum dongkamukam labor mate west kar benglong labor union na hin pen ko pisi pudam ji hil to mangala da bang accept thek mane Karbi tum da thek ya pen ka thekser amisi dolo masi hidum Karbi da si mane kimpon pu si chaparai pon yang Karbi long mate da west Karbi long along bangke dongkamukam branch di ladak nageseng san banglo basi litum yang Karbi long along kita me kapre along ta branch keseng pon ji pansi nili dan bangsu kisik pon lo basi ilitum Karbi long adang keduan mate Karbi long kadu ya tum han kita me pacini isi pacini bangke labor union mate international labor organization bangke ilitum ladak labor atum phan isi ke thenai mate aron lo aron nilitum lo aron du aposi labor atum phan isi ke theglong benan sitame alang tum osi pinia ni bangke than pon pachini ponji phansi nilitum chingwai pon bomlo masi gade weta aswa teng pen nang cherap chitu dun pen alang tin ta branch ke sing bang ji phansi nilitum chisi kono lasi nang cherap chitu dun nai busini le gade punta chening ri tete pin labang so enan itum branch ke seng so na mai thak nang itum la west kar benglong pan chenglok ang don all ka la kadu be kar benglong do an ke nang tum non branch ko an lo ke seng tang kasinon kedang tang bangke dak kolong na long sita me seng dam lo lapan kirni long sita me seng lo lasi kisuman atum bangke akam ka cicin ni pena job mate nilitum sita me financial ki kom ma job si alang itum elam so ko ke kisan la puson do ko lasi laso financial mate kadu ko we sita me labang so patir tiji bangke financial le dulu ko alang itum ta charge up thiti lasinan laso tar bangke asapsu tu rado chelo nasinan ke bangji prang pana bangke lang se nilitum kapang tang ponji pansi chisi kono se lang litum ta mane charge up thiji bansi ning thi kono Karbi Anglong Dongkamukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi live tang de pini prime time berta la an pen se kang tonik lo kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me